Nongeye kubasuzana nabifuriza ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Isimu Ncamake mbaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Muri aya makuru turagaruka ku nkuru mu karere ka Kayonza aho umusore yavuze ko arambiwe kubaho mu masaha make umurambo we ukaboneka ku muhanda. Mu karere ka Gatsibo polisi yafashe wari umaze iminsi akwirakwiza amafaranga y'amiganano. Naho mu karere ka Nyanza abantu 32 barimo abatemera COVID-19 bafashwe basengera hatemewe batabwa muri yombi. Hanze y'u Rwanda muri Tanzania abantu 4 nibo baguye mu muvundo wo gusezera kuri Perezida John Pombe Magufuli w'icyo gihugu uherutse kwitaba Imana. Aya makuru yose kugiye burambuye ni mu kanya ntujye kurenje ugiye kuyakogezaho nitwa Abraham Uwimana. Ikaze mu makuru harambuye n'amakuru tugiye guhera mu karere ka Kayonza. Umurambo w'umusore witwa Ndayisaba Emmanuel w'imyaka 27 warutiye mu murenge wa Mukaranje mu karere ka Kayonza wagaragaye ku muhanda nyuma y'amasaha make yatangarije inshuti ze ko arambiwe kubaho. Umurambo w'uyu musore wagaragaye ku muhanda wo mu kagari ka Kayonza murenge wa Mukaranje nyuma y'amasaha make abwiye bagenzi be ko arambiwe kubaho. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko uyu musore Ndayisaba ku cyumweru yiri wasangira inzoga na bagenzi be ari nako babwira ko arambiwe kubaho kubera ibibazo bitandukanye. Inshuti za nyakwigendera Ndayisaba zabwiye ubuyobozi ko yazibwiye ko agiye kugura umuti wo kwica imbeba ziri mu rugo rwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukaranje Murenkezi Jean Claude yavuze ko nyuma yo kubona umurambo baketse ko nyakwigendera yiyahuye. Ati bagenzi be basangiraga bahoze bavuga ko ejo yari ameze nk'ufite ibibazo byinshi no kubaho bisa nkaho bimurambiye. Abwira mugenzi we ko agiye kugura ibinini by'imbeba ngo haba ni nyinshi. Ubwo rero mu gutaha atandukanye n'abantu nibwo umurambo we wagaragaye mu mudugudu. Uyu muyobozi yongeyeho ko bategereje ibizamini byo kwa muganga kugira ngo bamenye icyo Ndayisaba yaba yazize. Uyu Ndayisaba Emmanuel ubusanzwe avuka mu karere ka Rwamagana yari umukanishi nyuma yo kuva mu kazi k'ubumotari. Naho mu karere ka Gatsibo polisi yafashe wari maze iminsi akwirakwiza amafaranga y'amiganano. N'amakuru yatanzwe n'abaturage kuri iki cyumweru tariki ya 21 2021 polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro yafashe umugabo w'imyaka 38 arimo gukwirakwiza amafaranga y'amiganano. Uyu mugabo yafatanywe inote 2,500 ariko hari amakuru avuga ko yari amaze igihe akwirakwiza ayo mafaranga y'amahimbano. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Chief Inspector of Police Hamdun Twizeyimana yavuze ko uwo mugabo yari amaze igihe akwirakwiza ayo mafaranga mu baturage nyuma baza gutanga amakuru arafatwa. Yavuze ko ku nshuro ya mbere yagiye muri butiki agura ibicuruzwa yishyura inoti 5,000 baramugarurira arataha. Amaze kugenda umucuruzi yitegereje ya note asanga ni impimbano abura uko amufata yagiye. Nyuma ngo bidatinze kuri icyo cyumweru tariki ya 21 Werurwe yaragarutse aza afite inote 2,500 nabwo aje kugura ibicuruzwa ngo nibwo bahise bamufata bahamagara polisi. CIP Twizeyimana akomeza avuga ko atari ubwa mbere uwo mugabo akwirakwije amafaranga y'amiganano kuko hari n'umuturage yabwiye ko amaze gukwirakwiza hagera ku 400. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba yashimiye abaturage bagize uruhare mu gutuma uwo mugabo atabwa muri yombi akangurira n'abandi kuba maso bakirinda umuntu wabaha amafaranga y'amiganano. Uyu mugabo akimara gufatwa yahise ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB ikorera kuri sitasiyo ya polisi ya Kiramuruzi kugira ngo hakorwe iperereza. Itegeko nomero 68 akarongo 2018 ryo kuva 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo ya 269 ivuga ko umuntu wese kubw'uburiganya wigana uhindura amafaranga y'ibiceri cyangwa inoti akoreshwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga ibyakwitiranwa nayo impapuro zifite agaciro k'amafaranga y'igihugu zashyizweho umukono n'inzego zifitiye ububasha ziriho tembure yayo cyangwa ikirango cyayo cyangwa izindi impapuro zikoreshwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga uzana cyangwa kwiza mu Rwanda izi impapuro n'izo noti aziko ziganywe cyangwa zahinduwe. Abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Twerekeze mu karere ka Nyanza abantu 32 bafatiwe mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza bateraniye hamwe barimo gusengera hatemewe. Bamwe muri bo bavuga ko imyemerere yabo ibabuza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19.
Abaturage bafashwe bateraniye mu rugo rw'umuturage ruri mu mudugudu wa Gihara mu kagari ka Kabuga, harimo 26 bo mu karere ka Nyanza, 5 bo muri Ruhango n'umwe wo muri Nyamagabe, bose basengera mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Aba bose bafashwe ku 21 Werurwe 2021 barinze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 kandi nta n'udupfukamunwa bambaye. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yabwiye igihe ko abo bantu bose basanzwe bateraniye mu rugo rw'umuturage basenga. Yagize ati nyuma yo gufatwa twabaganirije tubasaba kwirinda babashuka bababuza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abenshi bahise babyumva ndetse bambara n'udupfukamunwa barataha, biyemeza ko bahinduye imyumvire bagiye kubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda COVID-19. Nyuma yo gufatwa baganijwe n'ubuyobozi ku bufatanye na polisi ndetse na pasiteri w'itorero ryabo. 6 muri bo bakomeje kwinangira bavuga ko imyemerere yabo itabemerera kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 zirimo kwambara agapfukamunwa no guhana intera hagati yabo n'izindi. Abagera kuri 20 bo mu karere ka Nyanza bemeye kwambara agapfukamunwa no kubahiriza andi mabwiriza yose yo kwirinda COVID-19. Abandi nabo barimo 5 bo mu karere ka Ruhango babyemeye basubizwa iwabo, n'umwe wo muri Nyamagabe nawe asubizwayo. Aba 6 bakomeje kwinangira bahise bacumbikirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagisozi kugira ngo bakomeze kuganirizwa no kugirwa inama. Ntazinda yibukije abaturage ko muri iki karere ka Nyanza kari muri gahunda ya guma mu karere kuko imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera ugereranyije n'utundi turere twakomorewe ingendo. Avuze ko bakwiriye ubufatanye mu kuguma kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 kuko ari byo bizafasha ko guma mu karere yavaho. Ati nihabaho ubufatanye nibwo tuzatsinda iki cyorezo cyangwa se tukakigabanya bigatuma tuva muri guma mu karere. Naho nidukomeza kurenga ku mabwiriza bishobora gutuma ubwandu bwiyongera tukaba twajya muri guma mu rugo. Ntazinda yavuze ko bakomeje kwigisha abaturage no guhana abarenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Dusoreze muri Tanzania. Abantu 4 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu muvundo wo gusezera kuri Perezida John Pombe Magufuli. Mu muhango wo gusezera kuri Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli witabye Imana azize indwara y'umutima, abantu 4 bari mu mugore n'abana bapfuye bitewe n'umuvuduko ukomeye w'abantu bari bitabiriye uwo muhango. Kuwa gatandatu abantu ibihumbi n'ibihumbi bateraniye kuri stade nkuru mu mujyi wa Dar es Salaam baje gusezera ku murambo wa Perezida Magufuli uherutse kwitaba Imana. Amakuru avuga ko kubera ubwinshi bw'abantu bari bitabiriye uwo muhango kandi nta buryo buteguye bwo kubayobora, habaye umubyigano ukomeye ukaza kugwamo abantu 4, nubwo hari andi makuru avuga ko abaguye muri uwo muvundo barenga 40 nk'uko BBC yabitangaje. Polisi ya Tanzania yatangaje ko yatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane neza umubare w'abantu baguye muri icyo gikorwa. Magufuli yari afite igikundiro gikomeye muri Tanzania bitewe na politiki yazanye yo guca ruswa ndetse no kugabanya ibirimo ingendo zikorerwa mu mahanga. Uyu muyobozi kandi azibukirwa ku buryo yaharaniye ubwigenge bwa Tanzania mu kwishakamo ibisubizo ndetse rimwe na rimwe akanga inkunga n'inguzanyo z'amahanga kuko zitabaga ziri mu nyungu za Tanzania. Uyu mugabo yatabarutse azize indwara y'umutima afite imyaka 61 y'amavuko. Kuri ubu umuhango wo kumusezeraho urakomeje, yerekeje muri Zanzibar ndetse muri iki cyumweru cyose arakomeza ajya mu bice bitandukanye kugeza ubwo kuri wa 4 w'iki cyumweru hazashyingurwa mu cyubahiro. Reka ngushimire cyane ko warunkurikiye muri aya makuru. N'amakuru ya isi mu ncamake akugeraho abavuga mu Rwanda, mu karere ndetse no kwisi muri rusange. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nane makuru yacu y'ubutaha ntakagucika ubwo ajya kugeraho mu bambere. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Ngende twa Abraham w'Imana twongera guhura mu yandi makuru.